Jakov Škrivanek, drugi jer. 4. Najdraži profesor mi je profesor Čubek, Dubravko Čubek, zato jer nas voli nasmijavati, voli govoriti onako zagorski, baš je on nije preozbiljen, baš je on chill čovjek, objasni kad treba i ima dobru frizuru. Veronika Košec, idemo u 4. 20. Pa razmišljala sam nešto kao psihologija ili tako nešto, ili bi htjela upisati edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i onda bi završila za rehabilitatora gdje bi mogla pomagati djeci s posebnim potrebama i smatram da bi se ja dobro snašla u tom poslu jer smatram da to jako pomogu djeci i da ima sve češće takvih ljudi s posebnim potrebama i da bi trebalo biti više takvih ljudi da im mogu pomoći. Karlo Žugec, 4. U. 10. Najdraža boja mi je plava i ne znam točno zašto, ali najdraža mi je plava.